Let me break down indaba le ye-G20. Ngiyabona khona umuntu obuzayo ukuthi what is G20? Kahle kukhulunywa ngani, ngikhuluma ngani njoba seyitrenda kangaka ivideo. No, ngifuna ukubreaka down le ndaba le yama-Palestine ukuthi le trend ye-Palestine banike yona ukuthi ni focus kuyo. The time ni focus kule ndaba ye-Palestine cause i-act scam lento leyo. Labantu laba bazi kahle ukuthi baya act abatsheliwe ukuthi bayenzeni ukuthi indaba yakhona izotrend. Ama-South African athanda i-TikTok, ama-South African athanda ifone, so mawubanika i-trend bazoyitrendisa, bazoze bayijayivele, bazoze bakhulume ngayo. While ninganakanga ukuthi uRamaphosa mele assign the last deal, new world war order, after lapho umthetho kushawa ilama country 19. Anytime ungafa mawuzolwa uzobaphazamisa emsebenzini sebasayinile, cause like for example iJapan offer 44 billion for ukuthatha ilithium. Labantu laba mfethu ngikhulume ngama mineral ayi15 esinawo kusase namanye futhi maybe ama mineral critical boma 20 something. Nina niyazi lento leyo. Angithi nina kahle anifuni ukuba interested kuma mineral. Nazi ukuthi ukubaluleka kwama mineral, ukuthi ukubaluleka kwemineral kuimportant kangakanani. Lama item waphethe ayenzwe ama mineral, ifone yenzwe ngemineral, icamera yenzwe ngemineral, impahla yenzwe ngemineral, ini yenzwe ngemineral, yonke into iyenzwa ngemineral. Wena ngalesikhathi uthandaza lapha phezulu esibhakabhakeni lapha espaceni la kungana next, bona bathandaza phansi, bathandaza umhlaba lo orich umqebo wethu, ubukhazikhazi bethu gone. So wena umuntu omnyama awufuni ukwazi ukuthi uqhebe kangakanani imineral. Mangithi ingathi umhlaba ungathi yithe esizala lezinto ezingaphansi kwaphela thina umhlaba uyacollapse lo wethu abantu abamnyama. Ukuvulela uNkulunkulu wethu, mina le ndaba leyo ukuthi sogcwala iTraden angipromote guys, angipromote. Sihlulekile, asinamali. Labantu laba baba fit ku-army. iChina very fit ngama missile, bayenze i-D61 leya missile ingaceda i-Africa yonke mangabe sizophapha. iRussia ifit nge-army, America ifit nge-army, yabona bafit nge-army. Thina bayenzani? Basifaka i-mine destruction. uMandela ngithi uye wasayina i-deal ukuthi ongena ku-private company. Then iSouth Africa yaphathwa ubani? i-CEO yase South Africa uRuben number 1, number 2 Opemai, then number 3 uRamaphosa, then number 4 uJulius Malema. Yibo abantu abazi nge-title deed ukuthi why si-private company kuphi e-America. So lezo zinto lezo masingadiscuss ngazo, masingakhulumi ngazo, singabonisani ngazo, angeke phela i-G20 mayifika bafethu le deal bayisayina le. Njoba nabo sisters athi uphuphe sidutshulwa senzwani ile phupho ngaliphupha 2020 makuzongena ipandemic, ngiphupha kungena irocket le abantu babalekela impilo zabo yashaya phansi. Then umhlaba wahlukana kwaba neocean, kwaba nabaphila ngapha, kwaba nabaphila ngapha. So kusho ukuthi le phupho li real bafethu sisenkingeni. Mara the only way yokuthi sincobe lempi it's a spiritual. Asivuseni umoya, sikhulumeni ngelanga eli1, sikhulumeni ngokuthi siyothandaza or siyophahla, siyokhuluma into eyi1, sovusa lo nkulunkulu simtshela ukuthi asimele, asilwele. Thina sama Marvel sithi abo Batman, yithi abo Superman, yithi abo Spider-Man, yithi lezinto lezi abazi actayo bazinika wena on the blueprint ku green screen. Uyayibona lento le, thina si real bafethu, si powerful. Ngake ngayi-explain lento le ukuthi umuntu omnyama makajoyina iLuminati kufana nokuthi uze nabelungu abayi-10, kuzabe kujoyina abelungu abayi-10. Wena emlungwini ukayi-10, uziphinda kayi-10 emlungwini. Umlungu i-aura yakhe incane, just bashaye nge-black magic. So indaba ye-G20, indaba ye-G20 bafethu serious. Once uRamaphosa waceda ukusayina i-deal sizobulawa.
once ayenza lama mashnyana wethu so disturb labantu abazabe bathathe bayohlukanisela nomhlaba uRamaphosa ngakwathi after G20 ya resign uyazi ucedile akanandaba who die or who lives so ubulawa njengezinja we will die like dogs if mangabe sifuna ukuvulela imimoya yethu siphakamise sivusele uNkulunkulu simtshela ukuthi ayosilwela asivuseni ama super powers masibe nabo Goku must transform vusa the beast unleash the beast ya G20 sokhona abantu abakhulumayo sabayazi ukuthi vale ayakokoti G20 ayakokoti yakokoti G20 bafethi yakokoti since kuza lento ye G20 ekenzakala izinto eziningi mkhwanazo aya ku briefing ku press press conference ne wakhipha ama-file uyazi ngithi usebenza nayiphi intelligent yemtsheli but the fact ukuthi yonke le steam sibuye America G20 manje banike le concept yokuthi niloku nikhuphula ama trend wenu ngendaba yama Palestine ayindaba yePalestine into encane ebafethu na G20 umkhulu Khelo umuntu wabeka prophesizer ilona G20 kahle i-real rapture G20 distraction yase South Africa G20 South Africa kuzoba nezinto eziningi ezizoyenzakala kuzoba namashintsho amaningi and kuzoba namasoul amaningi azoluzwa kuzoba nezinto eziningi ebafethi dark years for umuntu omnyama already silambile but kunabantu ababaphukudla kunabantu i-act ebayenzayo umthetho ubuye America thina siyi private company America's benefiting next njoba bazabe bahleli phansi nge22 to 23 zaka November that's a real rapture for us for black people umuntu omnyama kovuke lapho phakathi kwengubo ake nivukeni bafethu nyekeni ukuthatha ama trend manje sentrend isinto eyi1 ni discussa nini ngale nto ye-G20 ukuthi lama country 19 azolutha iminerali iJapan ifuna lithium abo Russia abafunana nama uranium namalona ngibona abakhanda ama missile nabo China futhi China ithatha nokwasa ne Russia ithatha kwasa abo Australia zilapho 19 ambobhekana ama country alapho ay19 countries yiwo azabe assigna phansi ukuthi thina sithatha lokhu India izabe ithatha ini ithatha ini Brazil ithatha ini so bazo negotiate so banika lama trend ukuthi vele enihlaylela ukudakwa nibhema ama drugs ni heavy sex then i distraction yenu leyo then bona bathatha big deal okuba nemali ku useless iphepha li useless into ene value mineral anilwela ama mineral anilwela izinto ezi serious lweli le ndaba ukuthi siphuma nini eAmerica ukuba i-private company cabanga si company nje senzele America imali we muntu omnyama bathu bamudimu yazi bese ngithi ngisafuna ukukhuluma ngale zinto but kuyangoza yangiwaka lento ukuthi udaki bambulele i-subconscious bambulele i-conscious yakhe hayi bafitha ngisazi yazi yini angisazi baninqamula ama silver cord na yini baninqamula ama silver cord hey ngathi ninqamule nani ngathi selifana noBhula vele akhipha isilver cord ule komunye umhlaba vukani G20 yanokha yakokoti G20